وزارت مهنتی تاجیکستان علیه مهاجران مهنتی. تینا کندلاکی به قزاقستان ورود نخواهد شد. قرغیزستان به سوی دیکتاتورا، نستکنی رسانه‌ها. فدراسیون روسیه با دیاسپورا تشکیلات نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در فدراسیون روسیه روز 18 ینور با نشر یک بیانیه مطبوعاتی وضع کارپرت‌های کارگران تاجیک را در کارخانه خیمپک که در ولایت راستاف لبیدان جایگیر است شرح داد. در میانه‌های ماه ینور بیش از 50 مهاجری تاجیک و ازبک به دام جوانی که قبلا در بریتانیای کبیر کار کرده است فریفته شدند. گفته شده است در بیانیه مسئولان تاجیک کارپرت‌های کارگران را غیر قانونی خواندند، زیرا سال گذشته گویا مزد کارگران به 80-85 هزار روبل بلند برداشته شده است. یادرس میکنیم که روز 15 ینور 55 مهاجری مهنتی از تاجیکستان و ازبکستان در کارخانه خیمپک با طلب افزایش مزد مهنت و پرداخت پول تعطیل برای سال 2023 کارپرتایی کردند. در نوبت خود مأموریت کارخانه به کارپرتافتگان مزد مهنتی ماه ینور را پرداخت نموده از کار پیش کرده است. مهاجران مهنتی که از چنین تصمیم ناعادلانه مأموریت کارخانه برخوردار شدند با حکومت تاجیکستان یک پیام ویدیویی ارسال کردند تا نهادهای دخلدار از حقوق آنها حمایت کنند. ما همه قدر آدم برای دکومنت گیری جمع شدیم. در آنجا دکومنتی ما را داده ایستادن. خدا خواهد میرویم. میگویند مجبوری برآمده روید از اینجا. نمایندگی وزارت مهنت به جای دستگیری ما از کارفرمای روسیه پشتیبانی کرد. کارگران هیچ کاری نادرست نکردند. این نه اغوا است و نه قانون شکنی. کارفرمای روسیه می‌داند که مقامات تاجیکستان مهاجران را دستگیری نمی‌کند و از این لحاظ آنها را از کار آزاد می‌کنند و به آنها معاشی مناسب نمی‌دهند. گفت مهاجر مهنتی از تاجیکستان. Россияне, преступники, уходят от ответственности. اینچنین مهاجران در صحبت با رادیو آزادی اظهار داشتند که معلومات در سامانه وزارت مهنتی تاجیکستان با واقعیت موافق نیست. آنها هیچگاه 80-85 هزار روبل مزد نگرفتند و راهبریت خیمپک وعده هایی که داده بود هیچ یکیش را اجرا نکرده است. باید وعده داده اینها 15% اولیگ میخواست. باید اولیگ ما 80 تا باید در کارتون پول میگذاشت. 80 تا کمش 75 تا باید اولیگ میگرفتیم. از من مثال آوردم 64 هزار اولیگ من است. نه بچه‌هایی که هستن 45 هزار گرفتگان. قابل ذکر است که در آخرین ماه گذشته رئیس جمهور رحمان در پیام خود به پارلمان غیر چشم داشت موضوع مهاجران مهنتی را مطرح کرده وعده داده بود که حقوق آنها را حمایت خواهد کرد. چطوری که انتظار می‌رفت وعده‌های او تنها یک گپ خشکی خالی بودند که وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در عمل آن را اثبات کرد. من شرایط شخصم شرایط و زندگی مهاجرای مهنتی تاجی را در خارج کشور نقض بدانم. برای ما شما عیب نیست. نه اینکه مردها زنهای تاجی بانوان تاجی در مهاجرت هستند هزاران. В «Газпром Медиа Холдинге» находятся такие каналы, как ТНТ. برنده تلویزیونی روس و مدیر شبکه TNT تینا کندلاکی به دلیل اظهارات درباره جایگزینی زبان روسی در قزاقستان از ورود به این کشور ممنوع شد. در این باره نماینده وزارت کارهای خارجی قزاقستان ایبک اسمادیاروف روز 22 ینور در کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران خبر داد. اظهار نمود اسمادیاروف. او اینچنین درباره انتقاد اظهارات کندلاکی در بخش قزاقی شبکه‌های اجتماعی اظهار نمود. Сондықтан ондай екінші өкінішті мәселе көрші елдегі азаматтар, көрші елдеріміздің өзіміздің достарымыз біздің ел туралы сондай беймәлім екені өкінішті орай сол адамды кішкене өкпелетеді. Өйткені біз туралы ақпарат оларда дұрыс емес. Біздің елге келіп көрсін, қалай өмір сүріп жатқанымызды ойдан шығарып жаза бергеннен енді әлеуметтік желіде қырылысқанша орында өзіміздің жұмысымызды алып. گفت اسمادیاروف.
ёдрас мекунем ки қаблан Канделаки дар бораи нияти мақомоти Қазоқистон барои иваз кардани номҳои русии истгоҳҳои роҳи оҳан бо номи қазоқӣ изҳори назар карда буд. дар Қазоқистон оҳиста-оҳиста забони русиро дар сатҳи давлатӣ аз байн мебаранд. Вазорати нақлиёти кишвар мехост номҳои русии якчанд истгоҳҳои роҳи оҳанро иваз карда номҳои қазоқӣ гузорад. Масалан, хостанд истгоҳи Уральскро ба Орал, Узенро ба Жанаозен ва ғайра иваз кунанд. чунон ки таҷрибаи кишварҳои Балтикӣ нишон медиҳад, ин тамоюли хеле хавфнок аст. дар ин ҷо низ ҳама чиз майда-чӯйда оғоз ёфта, баъдан ба муаммои калон табдил ёфт. мактабҳои русӣ баста шуданд, ёдгориҳои шӯравиро аз байн бурданд, забони русиро манъ карданд ва ниҳоят нафақахӯронро ба сармо ронданд. аён аст ки бо баҳонаи пуштибонӣ аз мавқеи худ дар таърих метавон хеле дур рафт. махсусан дар паси таърих пинҳон шуда таблиғи чунин тасмимҳои шубҳанок хеле осон аст, навиштааст Канделаки дар телеграми худ. Вот смотрите, как появился Казахстан. На самом деле сначала называлась Казакская ССР, да, в составе РСФСР. То есть вообще никаких казахов не было. моҳи октябри соли 2023 вазорати умури хориҷии Қазоқистон ба хабарнигорон дар бораи мавҷудияти феҳристи шахсони номатлуби вуруд ба Қазоқистон хабар дода буд. дар он ба ҷуз аз Канделаки таблиғгари Кремл Тигран Кеосаян низ қарор дорад. албатта ин феҳрист дар мо вуҷуд дорад, вале ин феҳристи корӣ аст ва мо онро ошкор карда наметавонем. дар бораи шумораи чунин ашхос низ чизе гуфта наметавонам, гуфт ба хабарнигорон намояндаи вазорати умури хориҷӣ. Хватит, ребят. Наигрались в безвозмездную помощь. Спасать вашу власть в Казахстане. Бардак ваш прекращать. қобили зикр аст ки ин бори аввал нест ки намояндагони доираҳои сиёсӣ ва матбуоти Русия матолиби таблиғотиро дар бораи фишорорӣ ба забони русӣ ва руситезӣ дар Қазоқистон таблиғ мекунанд. вокуниши мақомоти Қазоқистон чун одатӣ нотавон аст, ки ҷои тааҷҷуб нест, зеро Русия амнияти режими кунунии Токаевро таъмин мекунад. қудрат ва эҳтимолан ҷони ӯро бо ёрии аскарони рус дар моҳи январи соли 2022 вақте ки мардум ба инқилоб бархеста буд, бераҳмона пахш кард. Токаев дар посух ба наҷотдиҳандагонаш изҳори миннатдорӣ карданро фаромӯш намекунад ва дар ҳар фурсат ошкоро эълон мекунад ки Россия – это стратегический партнер и союзник Казахстана. моҳи декабри соли 2023 Токаев дар мусоҳиба бо Евроньюз дидгоҳи худро дар бораи равобити оянда бо Москваи рондашуда аз арсаи байналмилалӣ тавсиф кард. русия шарики стратегии Қазоқистон аст. мо бо русия тӯлонитарин марзи заминӣ дорем. инчунин мо анъанаҳои ҳамкорӣ дорем, ки бояд ҳифз шаванд ва ё ҳадди ақал аз он даст кашида нашаванд, гуфт ӯ. Казахстана просто не существовало, Северный Казахстан вообще не был заселен, и так далее. Они существовали, да, они существовали гораздо южнее, и, собственно, территория Казахстана – это большой подарок со стороны России и Советского Союза. дар Қирғизистон тасмим гирифтанд ки ниҳоят ба расонаҳои мустақил хотима бахшанд. ҳамин тариқ рӯзи 15 январ кормандони Кумитаи давлатии амнияти миллии Қирғизистон дар бахши портали хабарии 24 KG кофтукоп анҷом дода таҷҳизотро мусодира намуда, директори генералии нашрия Асел Оторбаева, инчунин сармуҳаррирон Маҳинур Ниёзова ва Антон Лимарро боздошт карданд. кормандони вазорати корҳои дохилӣ рӯзи 16 январ дар бахши шабакаи Temirov Live кофтуков анҷом дода таҷҳизотро мусодира намуда 11 корманди феълӣ ва собиқаро боздошт карданд. пас аз бозпурсӣ 11 нафар аз 14 боздоштшуда ба муддати 2 моҳ ба боздоштгоҳи муваққатӣ ирсол гардиданд. рӯзноманигорони оҷонси 24 KG барои таблиғоти ҷанг муттаҳам мешаванд ва нерӯҳои амнияти талош доранд кормандони феълӣ ва собиқи хабарнигор Болот Темировро бо айби даъват ба нооромиҳои оммавӣ ба ҷавобгарӣ кашанд. То есть их допросили, но не отпускают. Сейчас вопрос стоит, им предъявляют обвинения или просто их держат и ждут какие-то указания? Болот Темиров ҳомии ҳуқуқи башар аз Қирғизистон ва рӯзноманигорӣ маъруф буда муассиси шабакаи ютуби Temirov Live мебошад, ки дар доираи он таҳқиқот дар бораи нақшаҳои коррупсионӣ дар ниҳодҳои давлатии Қирғизистон нашр шудааст.
соли 2022 мақомоти қудратӣ дар офиси Темиров Лайф кофтуков гузаронида Темировро ҳарчанд ӯ зодаи Қирғизистон аст ба Русия ихроҷ карданд. Болот Темиров боздошти кормандони собиқ ва феълии худро ҳамчун қасосгирӣ барои нашри маводҳои оиди ошкоркунии фасод медонад. бо дар назардошти он ки кормандоне ки 1.5 сол дар мо кор накарданд боздошт шуданд, метавонем бигӯям ки ҳадаф комилан несту нобуд кардани ҳама чизҳои марбут ба Темиров Лайф ва IDC аст. 2 сол пеш онҳо гумон мекарданд ки ин кирдорашон дастаи моро хароб мекунад, аммо онҳо ба натиҷае нарасиданд. ҳоло ин бештар ба қасос гирифтан ба назар мерасад ки мо дурӯғи онҳоро ошкор мекунем ва ҳақиқатро нишон медиҳем, мегӯяд Темиров. Это разворовывание государства, ваши рейдерские захваты предприятий, ваши репрессии, которые вы устроили против инакомыслящих и критиков. дар мавриди сабаби аслии таъқиби портали 24KGOM, он метавонад ба нашрияҳои он дар бораи ҳамлаи Русия ба Украина рабт дошта бошад. моҳи сентябри соли 2023 мақомоти Русия ба далели гузориши он дар бораи ин ҷанг дастрасӣ ба ин порталро дар қаламрави худ маслуд кард. Буквально на этой неделе в отношении информационного агентства 24KG было возбуждено уголовное дело. Это говорит о том, что продолжается тенденция того, что средства массовой информации, свободные средства массовой информации ущемляются, независимые журналисты преследуются. нозирон дар Қирғизистон қайд мекунанд ки Садир Ҷапаров ба таври усулӣ тибқи сценарияи қаблан дар Русия таҳия кардаи Путин амал мекунад, то қудрати худро мустаҳкам карда кишварро ба як диктатура табдил диҳад. ташкили ҷанг, несту нобуд кардани расонаҳои мустақил, боздошти мухолифони сиёсӣ, ба истилоҳ муборизаи зидди терроризм ва минбаъд пурзур намудани хадамоти махсус, ин ҳама услубҳое мебошанд ки диктаторон аз он кор мебаранд. ин тааҷҷубовар нест, зеро манобиъи мухталиф кайҳо боз гузориш дода буданд ки Кремл барои барқарор кардани тартибот дар Қирғизистон ва таъмини назорати устувори худ тавассути як раисҷумҳури зердасташ технологҳои сиёсии худро ба Қирғизистон фиристодааст. Бүгінгі күнде президенттің саяси технологтары бар. Алар Россиядан келген. Азыр иштеп атышат. Азыр иштеп атышат. Орустар бар. Мен алармен да жолуккам. Жана сиз Орусиянын катышы жөнүндө айтып калбадыңызбы? Ал күндөрү Орусиянын бийлиги сизге да кайрылып, Ал Тургай президенттик администрациянын жетекчи орун басары Дмитрий Казактын Бишкекке келип кеткендиги белгилүү болгон. Орусия сиз менен сүйлөшкөн учурда Орусиянын бийлик өкүлдөрү эмнелер жөнүндө сөз болду эле, эмне шарттарды койгон жана бийликтин алмашуусунда Орусиянын таасири кандай болду? Биринчиден мен Бортников менен күндө бир 4-5 жолу сүйлөшүп аттым. Политический вопростордун бардыгын бул Козак келген. Политический жагын Козак сүйлөштү бардыгы менен. Анткени Козак жалгыз келген жок, бул целая делегация менен келди. Делегациянын көбү биздин Кыргызстандагы көп саясатчыларды тааныган, алар ошолор менен сүйлөшүп, жана бир эмеге келишти да, жанагындай. И алар легитимизацияны берип атышты да. Самое главное ошо. И таасири аябай эле чоң болду.